Honorable Chief Justice of the Guwahati High Court, Mr. Justice P. Vepe, Honorable Chairperson, Assam Human Rights Commission, Honorable Mr. Justice N. Koteshwar Singh, Honorable Mr. Justice Jamir, Honorable Mr. Justice Manas Ranjan Pathak, Honorable Mr. Justice Jothang Kona, Honorable Mr. Justice Suman Sham, Honorable Mr. Justice Oshintamalla Bujor Borua, Honorable Mr. Justice Koilan Rai Shurana, Honorable Mr. Justice Ajit Borthakur, Honorable Mr. Justice Nani Tagia, Honorable Mr. Justice Sumitra Soikia, Honorable Mr. Justice Manish Chaudhuri, Honorable Retired Justice of Guwahati High Court Sri B.P. Kotoki, Honorable Retired Justice of Guwahati High Court Srimati Onima Hazarika, Sri Devos Soikia, Member Human Rights Commission, Registrar General of Guwahati High Court, Official and Staff of Guwahati High Court, Sri Bhaskar Jyoti Mohanto, Director General of Police, ladies and gentlemen. অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধনৰ এই শুভ মুহূৰ্তত মই আয়োগৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ লগতে সকলো সদস্য আৰু বিষয়া কৰ্মচাৰীক আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন জনাইছো। দেশৰ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ দিশত বিশেষ ভূমিকা লোৱা আয়োগৰ এই নতুন ভৱনটো স্বাধীনতাৰ অমৃতকালত উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো।